Kitabu cha Maira mlango wa 19 mstari wa kwanza hadi wa 18. Kwa mlunguni kuna tangaza nguma ya mlungu na kazi ya mikono. Mchana unopa habari ze mchana uturuwiza na usiku unanena dzuluze. Mananena bila pamboza sauti yao kaisirikizika, ela sauti yao idzaenea dunia nzima, na maneno gao gadzafika hata mwisho wa ulimwengu. Mulungu adzarikotera hema rodzuwa ko mlunguni, na ririnambola here viria bwana harusi ambolajo kula chumbani nako. Rinafahiro here ngumba au kazhomalo kaizangirai. Rinambola upande mwenga wa mlunguni na kuzunguluka mpaka upande mwingine. Hakuna kidimacho kuhepa zohoro. Sheria ya Bwana kaina kaila ni kumpa mtu nguvumbisha. Ushuhuda wa Bwana ni wa kuaminika, ni kumpa hekima mtu asiye na liro. Malagizo ga Bwana gakarakara ni kufungiza moyo. Amri ya Bwana ni safi, inangiza macho mutu. Kumago ha Bwana ni utuudzo, kuna dumu kare na kare. Malagizo ga Bwana ni gajeri, gosi ni gahachika mara, ni gakutamanika kuriko dhahabu, kuriko unji wa dhahabu safi, ganatsama kuriko uchi wa nyuchi, kuriko uchi wa nyuchi ude kwao kula lalana. Gagondo gamonyago muhumikio kugatuwa, kuna reha zawadi bomu, ela ni hanaona makosage nisana makosa gasirini, kidza mchingamini mhumikio na dhambi za kusudi. Gago gasinitawale, gonya nindakala sinakaili, nindakala mutsuki, sindakala nakosa bomu. Maneno gakanwa kangu na maso ga moyo wangu, na gakubalike mberezo hewe Bwana, mwamba wangu na mokoli wangu.